mabejabule bajabula bonke ngokulingana ubulili babo noma khona ubulili obujabula kakhulu. Ukuthi thina njengabantu besilisa siyake sibambe lento ethi isidima sethu, especially njengabantu abangamaXhosa abantu abakwazisa kakhulu ukuba umuntu wesilisa nokuba umuntu wendoda. So akulula ukuthi umuntu wesilisa even noma ngathi umZulu umXhosa ngeke umuntu wesilisa blathi okay, so izindaba esifazane ezwakala kakhulu. Impendulo yami ke ngiyaphenduleka lapho ukuthi abajabula kakhulu ehholole leli sport complex kodwa besifazane ngeke sahlangana Zonlandela imihla ngemihla kofanele ligcineni ihayile ziyobukeleka phansi. Kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka kuhle etafuleni ngazo kuyothatha iminyaka. Kodwa nifanele ukudika ibala kofanele ligcineni ihayile kuyofanele nisuthise imphefumulo. Noma sebekuphikisa uzubatshela ukuthi izinkondlo ziyaphilisa. Madoda uma nithanda ngahamba niyothanda ningishiye mina ngizosala. Mina ngiyazi iminyaka oyithandane nomuntu kayisho lutho ngoba lunye usuku lokwahlukana kanti ngiyamazi umuntu mayesefuna ukuhamba. Ezinsukwini zanamhlanje umuntu akasaliwe usephathwa ngesihluku uzuhluleke uncama. Uthumela imiyalezo ingaphendulwa ukuthi ngesikade. Athi uxolo dali mina bengilele. Emina abantu bebadi ilanga lihlaba ukhakhaya. Athi sithandwa ngiyalala ngikhathele. Uthi kanjani ilanga lingashonile athi ngiyeke ngesicefe phela ungishadile. Ulale nenhliziyo ebuhlungu kepha mawuvuka ekseni uphinde uzincama uthumela imiyalezo. Phezu kwemiyalezo engaphenduliwe ngesinye isikhathi engafundiwe. Mina uthando lomcika mangabe lingasabhalansile ngoba lokho kusuke kuchaza ukuthi endleleni ukhona ozogcinela imalini. Kubhlungu ukuphuma uthandweni nenhliziyo ephukile cha madoda. Uma nithanda ngahamba niyothanda ningishiye mina ngizosala. Le ndlela esenifuna ukuyithatha yothando ngiyayazi ngike ngayihamba ngelinye ilanga. Sanibona. Sanibonani asinibingelele siphinde sinamukele kwesinye siqephu sohlelo lwenu elithanda kakhulu ke izinkondlo ziyaphilisa igama lami Ntokozo umstarring ngwakwaZulu. Namhlanje usuku olukhulu kakhulu kumina ngijabule kakhulu futhi njengenhlalenza kahlezi ngijabule mina uma ngihleli nabantu abakanjena. Ngiphethe uSeluna Imbongi Yabantu niyamazi ke lo mlisa lo niyamazi nginishayela njalo impahla exclusive content khamba kahle mfethu ngiyaphila njalo ngaze ngajabula ke mfethu ukuthi ufike nje mfethu usivakashele ngiqale nje ngokubonga ukuthi kuyischedule yakho le busy kangaka busy schedule le utholele lo Twitter lelo usho hayi ngivele uba nayizo lengifonela wathi hayi mfethu kusanjalo wena ngiyehla manje lapha mfethu ngishiwa imoto kuphuma aphi izona izolo khona umsebenzi osenzayo okabhuti Musiholiq abanye bamazi uyacula so kunengoma ayenzayo kwialbum yakhe sihloko sathi ngifuna ukuba so senza ngifuna ukuba in fact mase kuphelele ngifuna ukuba macapha nakusala so wenza music video mhlambe ngaba senhlanhleni ukuthi acele ukuthi njengomuntu obuya lingise ngizomlingisela i-storyline njengomuntu obuya lingise which is acting. Yeah, which is acting noma ke kuyindlela engisazama ukuyiphendla engekho ukuthi mhlawumbe indlela eseyifuthiwe. Lo bafethu niyamazi Musiholiq niyamazi usebenze kakhulu mfethu noZakwe Big Zulu namanje futhi usabhizi ukhipha i-album yakhe ithini uzuka uzuka yeah ngike ngayelokishini empangeni ngoDisemba abangani bami oXolo Simiso Size beyidokoza blind le album le bengazi ngisithola isikhathi esanele sokuyila I think ngalalela first 4 songs bona sebilalele bazi boyikhiphe egcineni ngabona ukuthi into eyisholo yamlisa kuleza ingoma zakhe kuningi abarelateayo labafethu naye naso futhi interest yake leyo actor lo mlisa akakubiza ngikubizela ipoetry ukubizela ukact no ungibizele nje ukuthi angizolingisa ukwazi kanjani ukuthi ukwazi ukulingisa lento uyithatha from ku TikTok la ngicabanga ukuthi khona abantu abaningi baqala khona ungazi so uyibuke lapho ukuthi leya ngoma ngifuna ukuba macapha nakusale ingoma emotional kakhulu ngoma nengoma eqhuquzelayo so ubuke from TikTok ukuthi umuntu ongakwazi ukudlala leya party kungaba uSeluna Imbongi Yabantu wakuthola kanjani wakDM wakufonela wakutrace kanjani wazakuthola noma niyazana vele before siyazana vele before kodwa njengoba sazana kwase kulula ukuthi uyazi maye ithinto uSibanibani wathi ngicela inamba yakhe uzoyithola mawuthi niyazana before nazanela nguphi ngathini sazana ngabangani because wasemlazi salapho kanjalo kodwa into engi-interested kuyona lo eminingi iminyaka ngikwazi manje ukuthi phela besingazi sibe nenhlanhla ukuthi siqondane I think ayikade ngakwazi ndoda
igama lika Seluna. Igama lika Igama Seluna. Kangapi leli igama? Igama lika Seluna kahle mina igama lami nguSeluleko. Oh, Seluleko. Yeah. So uma bengibiza bangibiza ngoSelu. Oh, Selu. Isibongo ngwakaluna, isibongo sami saka baba. Yize ngisebenzisa isibongo saseKhaboma. SaseKhaboma sithi Chiya. Oh, Chiya. So besithi masihleli sabafana mhlambe uSelu uma bebabili fanele uhlanganise uSelu akaMthembu uSelu akaluna. So bebeyinqena kwenzeka bebe khona nibekho bekwenzeka. Oh yeah. So bebeyinqena lento ukuthi athi umuntu Seluluna. Ithatha so bavele bayihlanganise bathi bona Seluna. So lavela kanjalo. Use umele igama uluna umele isibongo. Ushuza lo Eliulo okumele kokubili. Oh, hey imath ke le balance equation. Like kuthiwa yini lento le Patrick? Lento kuthiwa yini lento besikhuluma nini nafunda math? Makuthiwa open bracket, close bracket. Ipotmas. Hayi yabona ikenye iclaim. Ikaphethe intempu ngeleshandisi la. Yavela kanje. Ima kwenza umqondo ke namhlanje ko Seluna ulumele igama uphinde ukhulume futhi nasesibongo wena. Yes. Lento ke exclusive uyaqala ukizwa la kuleli gama leli lichaza ukuthini. Umbongi yabantu wawusu-eda ngoba usubonithini. Imbongi yabantu bekule lento ukuthi ngesikhathi ngiqala ukwenza poetry siqala kancane ushuthi video file lapho so bebe nokuthi imbongi yethu yo features namanje into esenzeka imbongi yethu kwagcina kucaca ukuthi oh imbongi yabantu. Oh yeah mufike bayisholo kona abantu. Uma ucabangile ebedala abantu beze bethi imbongi yethu is it because of the content into obukhuluma ngazo? Ngikholwa kanjalo ukuthi izinto ebengikhuluma ngazo because uma ubhala mawufunda ama comment ulalela nezinto abantu abayisho mohlangana nabo ukuthi mfethu kunale yankondlo yakho wavela waqonda kumina nje ngqo kwangathi mhlawumbe uyasazi isimo sami omunye aza kubuza athi wemfethu uyangazi pho indaba asokhuluma kangaka. That's why hey mfethu and umqondo wami njalo sahleli kulento ka Musiholiq ukuthi people must go and listen to that album. Yeah, people must go and listen to that album. So ngisengi-interested ke na indaba yegama nesibongo sakho ubaboko mawuthi ngiyaqala ukuyisibongo somuntu okaluna. Yebo. Ubaba wabo isibongo sakaluna sidabuka eHarding. Yes, eHarding. Obani oluna? Oluna uShishiba uNyembezi. Oh. Hey umuntu ufundaza afike bengasazi isibongo esina. Bengasazi isibongo nje. Originally umuntu mayekubuza ethi owaphi uSelu? Mina ngenxa ukuthi siyigeneration isikhathi esiningi seyikhulela komalume. Yeah. And njengoba ngikhulele komalume kuyake kube kuhle nokuthi ngisiphakamise isibongo salapho ngikhulele khona ngaba ilento engiyiyo ngisuka khona. Ngenxa yokuthi ukhulele lapho. Yebo. So originally mina ngiphuma eHigh Flat esigodini sasenhlangwini. Abanye bathi kusemzumba abanye bathi kusendwe. Oh imzumbe. Yamazi uPrezi Majola. Ngicabanga imzumbe ngimilike mhlawumbe ungangibuza uPrezi Majola kwakulomunye umzumbe. Wena nje wakumuphi umzumbe? Mina kwakulo oseHigh Flat. Mina ngisho umzumbe wase South Coast. Exactly. Ihlukana u2 imzumbe? Ihlukene khona indawo ebizothi semzumbi le ngisuka kuyona mina eseHigh Flat. Khona indawo ebizothi umzumbi yabo mokudla ngomthwalo umshini. Ya ngazi leyo mina ngazi leyo. La inenyoka eziningi. Kunenyoka emzumbe. Oh yeah. So umlazi emlazi ilas ngimuvele khona mangabe ngiqeda kufunda sengibuya mhlambe sengizofuna into njengesikole izinto njengomatoho but bekade kuhlala ubaba ngesikhathi ebekade sakhona emlazi. Yes. So ikufica nini lento yokubhala? Lento yokubhala ingifica 2018 ngisikase singise college ngaleso sikhathi kodwa mangingathi ingifica mangithi mina ngiqala ukuyenza nokuyithatha serious ngo2018 engicabanga ukuthi phela ukungifica mhlazana ngizalwa kakhula angihlala nayo endleleni ngizalwe nawo le yabo ngizalwe nayo lento le kwakuthi ungayinaka ukuthi emakuthiwa ndikhulele into yokubhala ngithi ngiqale ngo2011 I was doing grade 9 umehluko sekuthenini ngangazazi ukuthi ngibhalani ngaleso sikhathi sasuvuka ubhala ingoma sasuvuka ubhala imovie sasuvuka ubhala inovel lapha ngithini ngize ngizithola ukuthi mina kahle naku la ngikhona. So mawuthi ubhala ingoma ubuye ucule? No, angibuye ngicule kwakuyinto yangaleso sikhathi ikwakuyi stage sasihluka kodwa ekugcineni konke kuubhala lezi ngoma wayibhala nalama umuvuthi wabhala washona sakhe Nkosi yami ngeke 2011 awusakazi ngeke ngisazi. So okay wahamba ke xa wafika e college. I think uthe 2011
Yes, 2018. 2018 yeah. Ngifike college. Nakhona it not like lento iqale college. Lento iqale I think nawo usekhona kweminye imisakazo engengibize ngegama. Hawu ngisho ngasho ukhozi. Ukhozi ukuthi ngisaba ukumeza mhlawumbe. Hayi kwangangikho phela bayazi nabo abantu. Ono ukhozi. Ngingasho ukuthi into yami ekuqaleni kwayo nawo khona kuyona even though wena wongazi. 2014 if I'm not mistaken. So ngangiba naleya nto ukuthi ebusuku mhlawumbe mangiqeda kudadisha ngibe ngivula i-radio kube khona Ntokozo starring ngicazwa kusakhona no BK yeah then ngiyanginawo vele leya element yeinkondlo kodwa ingaqhamile then kuzoba khona imbongi ezazibizwa njalo ngoba kubulesithathu kwaqala kumsombuluko lesibili lesithathu yeah so kwake kwafika ezinye zeimbongi engathi ezake zangivusa ngahlala ngezinqo ngathi Thixo emhlabeni khona abantu abacabanga kanje so uthando laqala lapho uthi mina usakhumbula mfika kuba lapho ngisakhumbula kodwa hayi ngicela ungababizi ngamagama yeah okay so le noma ngabe iqala sengazi ukuthi mina njalo makulesithathu mina ngilali kumele ukuthi ngilalele so kwaba ukuthi into engikhuluma nayo so uma sengifika ecollege yazi kune free wifi kunentontona ngase sengithola isikhathi sokuthi ngangengingalali ngibukele nje izinkondlo ngibukele izinkondlo ngize ngibona ngathi sengiyaziphinda ke manje sometimes ngine class la 8 mina mhlawumbe ngo5 ekseni ngisabhekile hawu kusebhenga wezolibona naleyo until ngize ngithi angithathi iphepha nepeni ngiyibhale yami uma ngiyibhala eyami kanti uRumza because bengifunde Eastern Cape so uRumza wami obviously umuntu lapha kwakumxhosa ngangedwa ngomzulu bekukhonzile okuyinto ejabulisa ukuthi kwenye indawo yabo so uRumza wami uma ngabe ngiyenza lento le ngishuthi ngilokhuza ngiyireciter kanti uyangitshontsha ngemuva uyangifidorize uma sevele ayithathe ayifake kwilokhuza kwistatus uma ayifake kwistatus cha kubuya izinqumo zodwa so leya nto yaqala ukungigqugquzela ke ukuthi uyalandela nesibili wona umbone seyifakile lento bathi ngimbona seyifakile ukuthi awunsizwa wenze kanjani manje wenze kanjani manje so kwaba ukuqala kothando ke lokho zaqhubeka ke indaba yezinkondlo ke ngaloko ngizibhala ngasinikeza isikhathi nje ngiyenza lento until 2019 is okay sesisidana isikhathi ngibhala ake ngisukumeke manje ngeke ngiziavail nalento bekhona ngiyakhumbula performance yami yokuqala yayise University of Fort Hare Eastern Cape I availed myself okay ngikhona back approach abona noma wena athaqani ngifaka in fact kwakade kuyi-post engangibonile ukuthi email your piece if ufuna ukuperform so I just emailed my piece they called back ungafika ngosuku lokuthi kwakuyi-event enjani noma ngasakhumbula noma ngasakhumbula because e-university yazi kube nalowo ma-event lawo noma kwakuyizinto so gender based violence yes into eyayithayile so I went there kwi-performance yami yokuqala and ngi-proud ngenza kahle kune-audience uthini ukubhala there is a place ekuthiwa i-sport complex lapha University of Fort Hare ihholo elikhulu bakwazi ukujika libe ihholo libe i-netball ground yabo so indlela elikhulu ngayo and egcwele so ngaya laphana kwakumnandi like kwangathi angiqala ukuperform kwangathi into engijwayele but ikhona i-trick ngokuperformela abantu mhlawumbe ngithi abangamaXhosa basithanda kulesizulu so ugcina ungasazi noma sekumnandi isizulu noma ngisho lento ngathi noma yayenza isense lento ngisho ukuthi wena wazi noma bajabulela i-context yombhalo wakho noma bajabulela ukuza nje uthi ukhuluma nje isiZulu so but kodwa manje uma bajabula bonke ngokulingana ubulili babo noma khona ubulili obujabula kakhulu ukuthi thina njengabantu besilisa siyake sibambe lento ethi isidima sethu especially njengabantu abangamaXhosa abantu abakwazisa kakhulu ukuba umuntu wesilisa nokuba umuntu wendoda so akulula ukuthi umuntu wesilisa even noma ngathi umZulu umXhosa ngeke umuntu wesilisa blathi okay so izindaba esifazane ezwakala kakhulu impendulo yami ke ngiyaphenduleka lapho ukuthi abajabula kakhulu ehololele i-sport complex kodwa besifazane ngeke sazi hlangana besilisa babejabula phela bakugona bajabulela ngapha banozibamba ekhaya egcineni ngendoda so bosachaza ke njalo ukuthi ukhathi uperforma laphana
kwakungathi awuqali ukuperform indlela okumnandi ngayo. Kwangathi angiqali ngendlela yokuthi ngangene stage nga-relax. Ngaxoxa nabo, ngababingelela, ngazichaza ukuthi ngubani laselishibika ngemuva. Umuntu MC kwasekusho ukuthi lo muntu wena uzokwenza inkondlo noma babona usuwenza. No, kwasesekushiwo. Ukuthi sinayo-ke nembongi. He's coming from KZN. Ngathi kodwa lokho kuyoba exciting. Ukuthi nje hey kunomuntu because bona they didn't know ukuthi ngifunda around because kune universities ngapha college. So it's like ubahambele from. Yini mfethu yadala ukuthi wena usuku uzofunda eStern Cape? Ngathini ayikho into special ngathi mhlambe iyangenza but uma uapply ugcina ukuthi uthatha isikole ositholile kwenzeka into efana nale kwakuthi isikole ngisithole eStern Cape then mina ngilo muntu ukuthi noma namhlanje ungangifonela uthi ithuba lisele impompo uma kukhona indlela ngiyakhona angiyeni umuntu osabayo as long as kukhona inqubekela phambili ngiphakathi. Wangenza kafuna ukubuza umbuzo ukuthi how far have you gone? Iliphi ibanga elide osukwaya kulo noma indawo yokuthi osukwaya kuyona ngenxa yenkondlo? Njengamanje Gauteng. Yes. Bengisegolile last year December bengiperform umhla 3 December emcimbini kaBhuti ukwazi Ntsele. Ya ukwazi Ntsele. Ukwazi lo obhala inkondlo ngonyaka ophelile. Wakhuluma ke yena ubhaqabula ababhaqabula usazoza la azochaza kwazi ngobona le mpahla leyo ngithinta ngidinga la uzochaza ngalento ukuthi uyayithumela wena in terms of in nature yembhalo yakho ngasho ukuthi wena mina ngibhala specifically ngento ezukuthi angibhali specific ngento ezukuthi ya understand nami ukuthi khona imbongi esaziyo ukuthi njengosibanibani bona bathi njengobhutis Java yazi uyatrenda kulezi zinto so you know exactly mhlambe sengabe ukushintsha lapha nalapha kodwa uyazi ubhutis Java uqonda straight othandweni yabo angayifaka lo shandisi kodwa uyamazi ukuthi nature yakhe uthanda so mina ngicabanga ukuthi ngihamba like yonke ngihambela yonke indawo la sengifike khona ngabona ngathi isimo siyabheda njalo ngizama ukuthi ngilungise angikhathali ukuba yisothando njengale kodle engiqale ngayo nje bekwe yothando ngiyangena ngize ngihambe ngize ngiyofika ehlozini nakhona ngihlabe ngihlikize mawukuthi ngihlabe ngihlikize mawukuthi kumele ukuthi kulungiswe isenkolweni corruption emphakathini akukho la ngingafinyeleli khona as long as ngibona ngathi kukhona la shaya khona especially kuthina njengabantu abamnyama abasebasha. Ungiholela ke embuzweni othi futhi ngihlezi ukubuza wonke umuntu noma ngathi almost wonke umuntu oseke wafika la ngeke ngambuza lo mbuzo ukuthi uma ubhala uyahlala ucabange noma uya-observe bese uthi hayi ngingabhala ngalokho kwenzakalani ukuze kufike kuthini naye sengiyabhala-ke. Mina mhlawumbe okwami kubuye kuhluke mina anginayo lento ukuthi ngingathi njengamanje ngihlala la phansi ngifuna ukubhala mhlambe ingakho uzongithola isikhathi esiningi ngihamba ngedwa nala ngifike ngedwa ngoba ngesikhathi ngihamba endleleni kula zonke izinto zenzeka khona okunye ngikubeke kucaca ukuthi mina anginali exercise mhlawumbe because kunabantu abacabanga ukuthi hey mase ngifike endlini kaSeluna showcase ngafica ukuthi umqondo ababhaliwe anginalo nto nangu umqingo kanjani ngibhala la ekubhaleni kwami la into engiyibhale kuseni la nantambama ngizobe so ngiyayibhala ngiyimemorize la kuyangisiza lokho ngiyosimo sokuthi hey uzosekuzwale ngapha kodwa kunako ungahlakaniphi kahle ukuthi ngingafike ngisusa into la ngiyibeke ephepheni ngiyithathe la ngiyibeke la ngoba masiyo perform ngeke uzuphathe iphepha kanje masiyo perform lento oyisusa la uyibeka la ufuna ukutshela sakho ngithathe la uyiphinisele la why do that like uyenzelani yabo ngiqala ke lento serious ke so nje okungisizayo mina ngivele ngibhale la so ungangifica ngithule wena ngizikhumbuza le yanto leya kodwa phela omunye umuntu athi mina profethu ukuthi into ngicabanga impela futhi ibhaleke kuyenza kwabaningi bese ngibona ukuthi ukuze ngingakhohle angibhale phansi phela ngiqhubeke ngiyona ukuthi angifuni ukuthi ngempela ngizwakale kabi ngoba ngiyazi kodwa uyabona futhi uma ngabe ukuthi ngempela inkondlo okade uzalwe nayo ayificanga endleleni kunento eyenzakalayo iyahlukana inkondlo
oyibhala mina nginale ngqondo ukuthi singenwe thina ngingathi singenwe abantu mhlawumbe ngifuna ukuthi ababe ngase kodwa singenwe okusalayo so iyahlukana inkondlo oyibhalelwe yilo wangena okanye yilo nkondlo yangena noma leso sithunywa sangena nenkondlo oyibhale ngepeer pressure ukuthi mina ngifuna ukubhala iyahlukana yabona inkondlo oyibhalele ngokuthi wena wakade ukudalelwe mfethu uzosenza inkondlo leyo nkondlo leyo ngisho ungayicabanga nini uma ngoba kweyakho leyo nkondlo leyo usazophinda uyibhale ngoba kwala noma usuthi uyayibalekela ufuna ungayibhali it's like iyakhuluma nikutshela ukuthi mfethu ngifuna ukuphuma manje sekulate ngifuna ukuphuma kushuthi angazi ngizothini kulento eyishoyo yakholwa lana lento yama trend ukuthi namhlanje kulezi insuku ngoba kuduma ukuthi lapho ke bhuti ngathini sekusebenzisa isipiliyoni sekusebenzisa isipiliyoni ke lapho ukuthi wena isipiliyoni yakho singakanani kungaduma ukuthi but still uphinde uyenze futhi trend ngesikhathi esiright kodwa ngenxa ukuthi mhlawumbe isipiliyoni sakho asikakafiki kuleli zinga esidingakala siyilo still mhlawumbe phinde futhi sihlalele phansi inkondlo yakho ukuthi ke mina ngeke ngayenza nami into ama trend kodwa nakhona ngisayenza ngale ndlela ukuthi ngisuke ngizama ukulungisa isimo hayi ngoba mhlawumbe ngisuke ukuthi ngiyazi ukuthi mengashaya inkondlo ngosijafa njengoba edumile manje ngizotrend ngambe nayo mhlawumbe khona into ayenzile usijafa so kufanele ukuthi nami ngizama ukuthi ngingenelele njengembongo yabo so and into eyingozi ngendaba yama trend leyo angikusho ngakufundiswa umncedi lokho ziningi izinto engifunde umncedi wathi kumina uboyigada into esuke yama trend kuye kwafika icorona la zaphuma inkondlo zecorona zadudulana ukhuvethe proud ukuthi anginayo so yabona into eyenzakalayo wangitshela kanje umncedi angisho abantu icorona idlulile manje iphi inkondlo yakho esikole yabo so of which is into ye trend isala ku trend mayisa wathi ngifuna ukuthi mfowethu uma ngabe sibhala ngendlela yokuthi nomuntu oyoyibuka 12 years still yet sense ngeke umuntu ozothi kwakuyini corona le so uqala bachazela icorona kwakuthi kanti ngifuna uchazela ukuthi no hayi uthando likunje kahle futhi kuyobe sekuwese umuntu okholelayo ni lezinto zomoya lo mbuzo ngobuziswa yini na ilento yakhe ukuthi wena uthi akukho la urecord yakhona la ubhala khona futhi uyakwazi ukuyilalela uphinde uyikhumbuze yabo yonke leyo nto le nanokuthi wena uthe kimi khona into esingenile cha ngiyakholela kakhulu esimeni somoya esimeni samandla ngiyakholela noma ngingayena umuntu mhlawumbe osondele kakhulu kodwa ngiyakholela kakhulu ongenza ngibuye ngikholelwe ile nkulumo ekibe khona yokuthi abangasekho bamademoni while kukhona abanye futhi abahlabela amadlozi yonke leyo mina I still believe ukuthi ubaba bami ubekakhona ubengenzela yonke into manje uselele ungibheke njengedlozi futhi kuyohlezi kunjalo uyohlezi ngibhekile uma ngabe nami ngidlule emhlabeni ngiyokwenza the very same thing yabo sikushiye ukuthi nawo ke ayizithutha ngiyaziba ke lokho so ngiyakholela kakhulu obvious uma ngikholela edlozini ngoba into edlozi suke sekuyinto yakamoya so into engikholela kona kakhulu ngingagxeke umuntu kodwa Nkosi yami ukusonta ngoba lo mbuzo futhi usukela in some of the things obhala ngazo wena ukusonta lapho omdala ngithi ngagcina la ko 2006 kanje kodwa engikwazi kahle ukuthi ngiyamhlula umuntu ogcina izweni abanye babo so uyaqonda ukuthini manje mhlula umuntu ogcina izweni ngiqonda ukuthi abanye bayakwazi ukuya esontweni but kufana nokuthi abanye ngenxa yenhliziyo abana sesontweni because ukuya nenhliziyo egcwele izinto eziningi akuwenzi umehluko unaloko yosindisa abanye abazalwane bafice besinda imoya kanti wena ubamba amagqubu ayinqwaba unabantu abazonda bengawenzanga lutho yonke lento abanye bahamba lokuhamba besikufihle lokho so ukucasha ngesonto kube kukhona ubumnyama ohamba kubona
uyazifanela nami futhi uwesi ke wena nawo because kahle kahle mshuthe nawenza uThixo isililo udlala ngayo uvuka ekseni kodwa futhi manje uphila kanje njalo ke lento mina mhlawumbe futhi ngimdumisa kangcono because uma ngithandaza endlini ngithandaza ngokwenhliziyo le emhlophe kwangempela wena umthandaza umpretend naphambi kwabantu uphinde futhi uzogqoka ingubo zesonto ezingcwele yeah umuntu roughly yiphi platform ka social media ongathi wena ayisekusebenzele manje TikTok uqale nini TikTok ngiqale ngo-October 2021 hey 2021 shuthi nje unonyaka ogcwele ophelile mhlambe no 2 months wa 2021 njalo hey how many videos are lapha manje I think about 450 ivideo noma ama video akho ngathi yayila sekubuka kakhulu ithini inamba number like ivideo ogcina le 2.2 million views 2.2 million views yeah 2.2 million views yes and ngikuzulu mention umncede eqaleni ukhulume Musiholiq ngi-interested kulento yama collaboration benginombuzo lokuzokubuza ukuthi along the way kule journey yakho ibapha abantu osucollaborate nabo ababaningi ngenxa yokuthi abanye abantu uthola ukuthi noma sifisa ukusebenza kodwa siqheleleke ugcine kube yisifiso ukuthi ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi sisebenze so ngingasho ngithi kusawumncidi kusawumncidi naye phela Musiholiq inasebenza nayo but Musiholiq mhlawumbe nabo ubhuti kwazi inselo sathi ukusebenza nje sawasha ama-video ambala noma besiwaphusha ku-TikTok so possibly unayo yini feature efisa uthi mfethu ngafisa ukusipana nalo kwi-poetry noma ikuphi mhlawumbe singasho ukuthi asiqalele nje kwi-poetry sengisebenzile lo mncidi uyena umuntu obonisa ngathi niyazwana naye nijwayelane nini 2018 nathola kanjani salwa cause so khona omunye umjida wangasekhaya ubebona ukuthi lento ngiyayiphusha ngiyayiphila kunabantu mina abasheshe balibona ikusasa lami enkondleni nangakaliboni ababekholela kumina since day 1 kuze kube manje so ungosi washesha ayibona lento wayesengichazela ngomncedi ukuthi khona umjida ethu ngomncedi yabo nje ngixhumanise naye yena umjwayele vele umjwayele vele behlala bonke kule muntu so ngingathola inamba umncedi saxoxa sa exchange ama poems up until man kwasho ukuthi umncedi uyinsizwe ekhululekile kakhulu okay ngoba uthi besides ngithemna besides poetry ikhona ifeature oyifisayo noma sithi umuntu oculayo ngangine because I know these guys will be watching lapho uzovala nje stare umlethele lo muntu mina ngikholwa ukuthi izinto eziright ziyalinda Musiholiq waye omunye futhi ngahlampa yokuqala abantu engangifisa ukusebenza nabo kodwa nginayo lento ethi izinto eziright ziyalinda ngithe ngingasanakile wangifonela futhi wena uthi kumina unabo abantu ofisa ukusebenza nabo kodwa ngokwazi ukuphimisa lokho uzokuya kuzenzakalele bona kwakuMusiholiq kubhuti Mnqobi yazo intaba yaseDubai kuzoba usisinele sibe sibiya uFaith ngiyabona mama kamafana kambuka kubani as because ngange top 5 eqondile kwaku ibhuti omdala kubhuti Sijafa nganginalo top 5 nje ekhanda lami ukuthi ngiyabala okunye ngibona ukuthi okay fine abanye sebekwenzile mhlawumbe uthola ukuthi umculo othize usesebenzise mhlawumbe angeke ngithi starring so ngibona ngathi kona nganginesifiso kodwa but ngoba useyenzile into sayifine nale angisale sengideda kodwa manje still liyavela ithuba like abo Black Diamond so yes nganginesifisa sokusebenza ne Black Diamond bashaya umculo omnandi kakhulu and so far imapha ama opportunities ongathi hayi inkondlo sezikunikeze wona ongasho ukuthi nje ayinazi into engayikhomba ukuthi hayi sezike zangiqaqisa zona inkondlo i-opportunity njalo nayo leyo ukuthi ubizwa Musiholiq ku-music video kade uyegoli uyoperforma kwishow kakwazi wayegoli mphela I was thinking about that ukuthi because ayithi thina nje kona le generation yethu sathi okay abana bideke ngiyafuna egoli yazi ngake ngasho la ngathi mina egoli ngizoya le ukuthi ngiyokwenzanga kanjani kodwa kusalayo ngizoya egoli so kwenzeka nalokho
kunomuntu bethu wakwabuza la ku social media yakho kuma comment lo phela ngisuke ngihamba ngidinga namba owabuza ukuthi yini secret yakho ne Coca-Cola. Ukhuluma iqiniso. Ngoba uhlukana le. Nokunisa nje ukukhuluma iCoca-Cola. No, ukhuluma iqiniso ayikho secret ekhona phakathi kwami neCoca-Cola. Into eyenzakalayo ekhaya iCoca-Cola sijwayela asibalo wasijwayeza iCoca-Cola. Ndawo esiphuza ngakhona I feel nami sekurungi. Kodwa ngenxa yokuthi umuntu useyijwayela. So la ngihamba khona sengive ngithenga sengiyijwayele kakhulu in such a way of ifamily yonke ekhaya. Ayithengi ngidrink iCoca-Cola. So ngayijwayela kanjani noma ngiyoshoot so mangisuke ngiyoshoota it not like Coca-Cola ngisuke ngiyithengela ukuthi ngizoshoota but inkinga ngenxa yokuthi ihlobo engithanda ngalo ngicina iCamera seyiona vele ngiyiphethe futhi sekwenzeka kaningi uvela lapho but yabona ngoba vele sekwenzekile yavela ngalelo ndlela yavela ngayo kwaphela kwezinye izinto kunama label engamelanga ukuthi avele but ngoba seziyavela siqhube ngayo asiqhube ngayo nalapha kanjani ufike iphethe kodwa zamntwethu ayifihla so sidayisela abantu ngeke usebadayise 1 million 2 million nengaza kalutho kahleni ngahlala futhi ku YouTube ngahlangana nawe kwenye indawo hawo lo muntu sengiwela kule nto yakhe yokhetha ke manje ukubona le impahla zamthandeni umalume kalo udlamini ngistar indoda 6 hours man ngizithini lapha ubhuti emthandeni abantu abanibamazi benza umsebenzi omnandi eyoncomeka ngendlela esimanga so since epusha le shandisi nami ukuthi ngiphusha lokho kwami ukuthi ngiyafisa ngelinye ilanga ukuba umlingisi oqafile nami eSouth Africa mhlawumbe nangaphandle makwenzeka so siye sathintana ngendlela esithintane ngayo kwagcina ke ukuthi ke ngiyakwazi ukuthi ngifinyelele kuyena wabese senginikeza le character engicabanga ukuthi nako ube ngayithatha inikeze omunye kodwa mhlawumbe naye discover into ethini ukuthi imino zofitha lapha ngase ngilithola kanjalo kithuba nathola kanjani ku TikTok yes. What DM what on how sathi yemana ngalo ndlela so exchange inamba wakwazi ukungisendela location la ikhona ngihamba ngafika I have one interesting question. I'm sure most people bazofisa ukwazi abantu lebachaza uhleko lakho no way khona umuntu obhalile mfethu athe wafethu naye inkinga esibhekene nayo eSouth Africa wafaka wena uhleka kanjalo yangihleka kanje yini zithini wena nje mfethu cha signature yakho nawe asike siqale nje ngalo wayebhalile lo muntu wayebhalile angazi singayithini indaba yakhe phela bese abantu bayidelela ku social media so yazi ukuthi nale khona mina ngiyafisa ukumbonga ngiyafisa ukumbonga nalekho because kunabantu abacabanga ukuthi bakushonisa phansi ngesikhathi bengaboni ukuthi bakukhupha ngangibuka indlela ifollowing yami eyayikhula ngayo ngalesi sikhathi yena ayenze le nto leya the way ngangitrenda ngakhona eSouth Africa angise ladies house ngiko black Facebook ngiko maskandi tontoni so ngavele ngayithatha same time ngayibuka ngalondlela ngathi mina siyakhala ke wena you selling my brand exactly thank you very much anganomu brother nomu sikodwa ngabona intshebe ngiyazibongela kakhulu weyibonge so indawo yohleko iqale ngokuthi ngenze lama video la batha emotionally ngesikhathi ngithi umthakathi uyoza uchitha so bengihleka kukhona ukuhleka ngihleka ngibuka ifuture yabona ukuthi uyahleka nasuyayibuka ifuture yazi lo ukuthi uzama izinto ezingasile ngami kodwa kusalayo uyoza uchithe so sengimhleka vele ukuthi lento yakho yabo into engezokwenzeka mina sengiyayibona ifuture vele so balithanda lapho ke abantu hleko lami because baqale belidabukela bethi mfethu emva kohleko lakho khona usizo oluvela kwabe lijwayela kwalibachaza lo hleko nami kwathiwa kuya ngami kwami akulona uhleko lo actor uhleko lami like serious mina bengizokubuza ukuthi wena nje ene daily basis mawuhleka uhleka exactly yabo so abeza uhleka obviously ngizohleka
yazi even ngilive ku TikTok once uthi awuhleki ngayibona nje leyo comment it automatically ngizohleka vele yabo sekuyisignature yakho kodwa so kugcine sekube yisignature so yisignature because ngicabanga ukuthi nobhuti umthandweni njengoba engibizile lapha naye ubengibizele kona because uyahleka ubheka kule episode lengidlalile le 6 hours ngiyahleka nakhona futhi that's very similar so so ngiyacabanga mfethu uthi usayisho wisho ese ICC noma players usangemuva awukangeni ngisho dedela indakazi kukhona mfethu kusangiphathele khona ke bese sigodwa sivalelisi noma ke ngithi before ngisho njalo kukhona yini into ngathi ufisa ukuyisho noma ufisa abantu bayazi ngawo besides yonke into esesixoxile engafisa nje nikwazi ngami ukuthi nje ngumfana osemncane ohloniphayo ngendlela eyisimanga ozithobile uma ngihlangane nawe wangimemeza mhlawumbe ngangakuzwa kusuke ngewena inhloso abake bahlangana nami bangazi ukuthi nginquma kuqala ngokubona ukuthi uyangazi indlela ngibheke ngayo mawuseduze isandla ngesilula kuqala kodwa ke phela sekuyofakaza bona abake bangibona leyo nto ivele ekuthenini once you have attention as a person people think ukuthi awuseyisele kanti umuntu la uphila nabo abantu la endleleni kufana nokuthi bekesanda complain kunosisi nje besanda complain ukuthi Seluna wena nabantu bakho baphendulayo kanti kahle kahle sokusupporta kanjani yabo obaphendula ku social media engibaphendula ku social media of which is mina ngiyekuzwakala ngathi mhlawumbe usuzenza ngathi umkhulu kwasho wacima kwavutha yabo ngino TikTok uTikTok onama followers awu 520,000 ngino Facebook olandela abantu abawu 56,000 angikubala kwe page kune group na ku YouTube ama comment apha akhona futhi mina ngingedwa yabo kubo bonke la ma platform nalabantu ngiyasenzela ngaphandle kokuba ngedwa nginempilo ngaphandle kwepoetry ekhaya futhi ngisayingane ekhaya abanqeni ukunginikeza ibhala bathi okanye bangithuma amazambane bathi ngidlule ngithenga ibhala ngifaka amazambane emlweni kube ibhala kuyele ekhaya understandable so wena uzohlangana nami lapho exactly uyabo ngalo ukuthi ngizohlangana nawe lapho ngizama ukuchaza lento ukuthi nami ngivuke ngibe busy njengawo umuntu not like ngihlezi ngisefonini ezimbongi ngiyazikhumula leso cacelo sokuba imbongi ngilalela uma ukuthi uthini angithumela ngithuma khona angihlezi ngisefonini yabo kuningi ke ngikwenzayo uyazi bethu wangenza ngafuna ukubuza umbuzo uthi akhona nami ama difficulties poetry sikufake kona ngoba yabo nje lo isho I totally understand ukuthi abantu bathi awuphakeme usiphenduli kanjani because wonke umuntu ufuna upeace wakho yabo because ngendlela relate ngayo nawe so bukhona nobunye umzimo obonke umsukwabhekana nabo ngaphansi kwalobo sukushila umzima mina mhlawumbe ngathi ngibhekane nabo kodwa nake ngagcina ngakunaka ayikho into ebhlungu njengokuthi ufisa ukuba lapha kodwa ungakhona ukuba lapha based on your art or as an individual no based kulento le osukuyenza bese mina ngipoet ngisahlala Eastern Cape ku dominate lento ethiwa amaphara too much and awayenzi ngalendlela leThekwini bakuthathela into baqede bakugwaza bathi ufuna ukutshela abantu lapha eRes ukuthi besifikile kuwena so uzobatshela ngalamanqaba bakugwaza but uma ngabe selikhalile ucingo mina bengisuka eRes futhi ngiyambonga umngane wami uMaqhawe kaMadlala wayekwazi ukuthi angikhaphe sisuke eRes sihambe ngezinyawo mhlawumbe siyoperforma khona University of Fort Hare mhlawumbe siya ku Fort FM siya lapha so kwakuyizinto ezasenzima lezo ukuthi sihambe nasebusuku sazi kahle ukuthi kukhona amandleleni ngahle wenze ukuthi kodwa ngenxa ukuthi uthando lepoetry likhona ngangikwazi ukuya khona uyakwazi ukuthi ithi imali ingekho mhlawumbe namatohe engekho ukhiphe kuloko nako makuthiwa khona ishow eseMaritzburg nginikela khona because nginalento ukuthi ngiyayifuna lento futhi ngiyafuna ukuthi ngoba mina anginayo mina lento ethena kwaseqaleni angibanga nalento ethi ngifuna ukuduma mina inhloso yami kuyinhloso ukuthi lo myalezo enginawo engicabanga ukuthi ngiphathiswe wona awufinyelele nakumuntu osegula thank you Lord namhlanje kuyenzeka noma singenelisekisa abantu kodwa ke okuncane ngangifisa kuyenzeka because ukhona umuntu othi mina ngiseGauteng ngiseLimpopo all the way from Zimbabwe Tanzania Europe so injalo and ayibu ehlisa ziyashisa lezi ndaba lezi ziyashisa lezi ndaba lezi
kukhona la soyawenzeka ukuthi ukhuluma abantu bakwaTanzania uyatshela umuntu angaphandle ethi mhlawumbe bayakufuna uzozani nizoperforma la Umbuzo enguswela zonke izinsuku kodwa kube khona ukuthi ayikho idileke ihlangane eqondile ethi Seluna woza ngapha uSwazini ngeke ngizothiwa shout out to eSwazini ukuthi abamthanda kakhulu Seluna Imbongi Yabantu hayi no mfethu I'm one person okholayo kakhulu futhi okholayo uma futhi ephindwe ukukholwa wakhe akulekelele ngokwenza because akusiza ukuthandaza nje ukuthi ufuna isinkwa bese uqala uPapa Maxen uNkulunkulu sesibekwe phekwa ama-grave but fanele ukusupporte ngokwenza so you're going to go to Swaziland, you'll go anywhere. There are lots of organizations and people are watching. Yes. They will see ukuthi nje phela futhi fanele unako social media yakho uma kukhona umuntu okinbox athi into siyadinga yabo siyadinga sivalelise ngisivalelise uthi nje Thasi masuqedile ushare ama social handles akho nizoba idlozi elihle kanjani kumina uma ningiflathela nisaphila ngoba nobaba nanimthande saphila nithema niqeda ukumudla amandla ephila nase nimphuca ukuphila mina baka umalume ibona banginika ukuphila nikhona ningafile niphila nina niyafana nabangiphuca impilo ngoba nahlula ukungigeza isinyama engifaka sona mhlaza nobaba nimphuca ukuphila akubona kodwa ukuthi imisebenzi ayitholakala kepha abamhlophe bayasaba ukungiqasha ngoba ngihamba nefele emnyama nako besifazane ngiyabamba njayeka kodwa imbewu yawo inkinga nina nisuke nijaha amafa kanti amafa akwazi ukufa nina ningakafi ifa liyafana nentibane ngoba lihamba ngendlela elezangayo ukuza kalula kuhamba kalula into ongayisebenzelanga kusiyona yakho your social media bakuthola lapha abantu ngisebenzisa igama elilodwa Seluna Imbongi Yabantu umehluko Instagram @Seluna Imbongi _Yabantu ku TikTok @Seluna Imbongi Yabantu 05 ku Facebook @Seluna Imbongi Yabantu kuvela konke personal account page group what people can expect ku 2023 when ku 2023 nasibheke ku one man poetry show ka Seluna yizwe ingaka bikhona ebantwini kuyinto esisayihlele kodwa bekumele ukuthi kulonyaka nje ibe khona la kanjani uzoyenza endaweni eyodwa noma uzoyenza endaweni enhlungu phela abantu bafuna yonke indaba sekuyithoke nje sekuyithoka so ngenxa yamandla okwamanje ngingathi singisazuke ngifocus ekuthenini ngiyenze la ngikhona ngibone ukuthi abantu bona ba responda kanjani na kwayiphi indawo ngiyafisa ukufika Cape Town Limpopo bathini kodwa emlazi nje bese uma uyihambela ugibela itaxi lona wenkondlo lo TikTok balazo dawo hawu mfowethu unjani uyaza uchithe no mfethu sabonga kakhulu ukuthi uzivakashele futhi ke sithemba ukuthi awugcini ukuza la mhlawumbe uma usenze leyo mina isho towards the end of the day uphinde ubuye futhi soxoxa sibone iprogress ukuthi usukuphi nokuthi sebekubizile neSwaziland koTanzania waya yini Cape Town mfethu kodwa kuhle ungaliyeki maliye kuhle hayi ngeke alikwazi ukusala liyakhokha kuhle igama lakhe uSeluna Imbongi Yabantu mina igama lami Ntokozo starring Zulu sabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi njalo sibonga ngokulike ukushare nokusubscribe kakhulu so that umsebenzi wanje uzoqhubeka ufinyelele kubantu noma sebekuphikisa ukuze batshele ukuthi inkondlo ziyaphilisa sabonga kakhulu